Ekipa ya Chelsea yakiriye ku kiraro hari ya Stamford Bridge biza kurangira Chelsea itsinze igitego kimwe ku busa. Igitego rero cyasinzwe na Moses Caicedo nawaje kuba agiterekamo bigoranye cyane ku munota 78. ubona ko wari n'umukino rwose agaragayemo amakarita menshi cyane. Wari umukino urimo ikintu cya aggressivité cyane ko byarangiye ekipe ya Pafosi ibonye amakarita agera kuri 3, Chelsea ibona 2, birangira ari amakarita agera kuri 5 y'umuhondo agaragaye kuri uyu mukino. ubona ko Chelsea nayo umutoza Liam Rosenio akiriho agenda ashakisha mu by'ukuri ishusho nyayo, isura nyayo ya ekipe ya Chelsea. Amarotation ya hato na hato akomeza kugenda akora, ubona ko atarafatisha neza. Navuga rero ko kuri match ya Pafosi yari match nayo yagombaga kumuha mu by'ukuri ishusho rusange ya ekipe mbere yuko agaruka muri championnat agakomeza guhangana kimwe ku busa. Rero navuga ko nubwo byari bigwa ariko icyingenzi cyari intsinzi byanatumye ekipe ya Chelsea n'ubundi iguma mu ma ekipe 8 ya mbere kuko ni ya 8 n'amanota 13 kugeza amagingo yanga ku munsi wa 7 barahabura juru rimwe harabura match imwe bagasoza. Ngira ngo rero ni ibintu byamufashije cyane, ni ibintu byazamuye muri are equipe. Iyo baramuka batakaje match byari kwa bibi kuko bafite match bazasoreza kuri stade ya Napoli kuri Diego Armando Maradona Stadium. Ntabwo wakwizera kwa kuri intsinzi utayabonye mu rugo kuri Pafos. Chelsea ni equipe nkuko Axel yivuze umutoza ajya akora impinduka ko nk'izamu yazanye Philippe Jorgensen no mu gice cya mbere cyarangiye bibona ko ashobora kuza gukora amakosa akayitazana Robert Sanchez azana Joreri hato kuri 3 yaje gusimbuza mu minota 70 kuko yagasubirana umwanya. Mediane ntabwo yari afite korpama byabaye ngombwa ko Reece James akinana na Caicedo nka Mirele Kipiratere nzabakina imbere ndavuga Enzo Fernandez, Garnacho na Pedro Neto Liverp aza gusatira. Yaje gukora n'impinduka rero karazana Estevao Willian avana muri Reece James ko yari akeneye undi mukinnyi ushobora gufasha Chelsea mu buryo bubiri, yaba guclear ndetse no mu buryo bwo gutsinda igitego kuko byose Estevao arabifite, ashobora gupasa yo assist yayitanga ariko ashobora no kuba yakwitsindira igitego. Yararimo abona ko iyi equipe isa nkaho muri system yakinaga ya 3-4-2-1 byasaga nk'ari abadefenseri 5 kuko Kenny Seman n'umusore witwa Bruno begeraga abadefenseri 3 ikipe yakinaga idefenda Pafos. Ku ikipe ya Chelsea kuki ari ikintu rugangura nako Ruvuyanga avuze kandi cy'ingenzi. Chelsea ifite igitego kimwe yatsinze abantu batemeranya nayo. Navuga uri mu rugo ukeneye ibitego ko bishobora kuzavuga muri ama equipe n'ubundi 8 ahita abona itike direct utanyuze muri match za playoffs. Chelsea mu mikino 7 imaze gutsinda ibitego match enye nibyo inganya imwe itsindwe 2, ariko Chelsea mu mikino 7 yinjiza ibitego 14 byonyine. Uranabyumva ko ari ibitego bike paraporo y'izi equipe zindi ubona wenda zigenda zitsinda ibitego biri hejuru. Yinjijwe ibitego 8, urumva yaba gutsinda ntabwo itsinda byinshi ni 14 gusa, yinjizwa 8 bivuga ngo izigamye 4 muri match 7 ifitemo clean sheet 3, ifite abakinnyi 9 batandukanye batsinze ibitego. Ariko irebye abakinnyi bitwa ko bafite byibuze ibitego 2 kuzamura bagizemo uruhare ni abakinnyi 5 bonyine. Muri abo 5 harimo abakinnyi bitwa ko basatira n'umwe wenyine no mukinnyi Estevao watsinze ibitego 3 muri Champions League. Caicedo atsinda 2 no mukaseri. Enzo nawe ufite kimwe na assist imwe navuga ko ari umukinnyi ukina nawe defender sibyo rimwe na rimwe yamukize ku 10. Andrei Santos no mukinnyi w'umukaseri afite assist 2 na Reece James ufite assist 2. Iyo urebye abakinnyi 5 rero bitwa ko afite uruhare rw'ibitego 2 kuzamura Axel na abakinnyi biganjemo abadefender. Bisobanuye iki? Muri Champions League Chelsea ntabwo irimo yenjoyinga abakinnyi bitwa ko basatira. Niba tutabonamo Pedro Neto, ntitubone Garnacho, ntitubone Liverp, ntitubone Joao Pedro, ntitubone ba Korpama, birakwereka ko Chelsea nyine iri busufu. Kwigezaho muri iyi sezo witwa Caicedo Sofao igeze mu mikino 27 amaze gutsinda ibitego 5 na assist. Ni kimwe rero mu bintu witwa Liam Rosenio agomba gukora uyu mutoza mu cya Chelsea. Nabonye agera yarabaye nk'ukomoza kuri defense ko iyi mercato bikunze bamushakira umukinnyi defender, ariko nubwo asaba mu defenseur wamwumva twarabibonye ko Chelsea na balance muri defense ifite. Nyuma Reviko iri kuvunika Wesley Fofana niyo bajyaga bafatanya ukabona biratanga umusaruro, ariko Benoit Badiashile jarazana Tosina Derabioyo aza nibwo yabakeje ko umwamubonamo ngo John Terry ondaka mubona muri yo Ferdinand. Hano baravuga bati ni bwa buryo bw'abatoza diplomasi, ariko nawe impamvu bagarutse abakeza
abatera icyotezo nuko ashaka ko bamotiva ariko ni nko kugaragaza ko urimo urabita uko kandi bizwi yuko wasabye mage hiko bikunda Chelsea yamujyaho nyine ni ikibazo muri defense ariko nanone no muri Champions League naba bakinnyi bayo basatira nta musaruro baguye imibare tubona ntabwo ari myiza 3 ariko ekoro n'imvune ikoreyo n'imvune Barca mu by'ukuri abakunzi bayo babanje kugira ubwoba cyane kuko aka ekipe ka Slavia Praha ko muri Republika ya Czech kafunguye amazamu ku munota wa 10 wonyine Vasily Kuser aterekamo igitego uyu mwataka w'umunyaceke hanyuma Fermin Lopez arakishyura kwa 34 aterekamo ikindi kwa 42 hanyuma Robert Lewandowski ku munota 44 kubita igitego bajya muri half time ari ibitego 2-2 abantu baravuga bati biraza kugenda bite ko tubona ibintu bitoroshye bakiva muri half time nyuma y'iminota mike cyane Daniel Olmo aterekamo igitego cya gatatu Robert Lewandowski nawe ku kazi gakomeye cyane kare gakozwe na Marcus Rashford aterekamo igitego cya 4 biba ibitego 4-2 ikipe ya Barca yegukana insinzi birumvikana neza cyane mutoza rero yakomeje kugenda akora impinduka za hato na hato kocha Hans Flick nkaho yagize gutya Fermin Lopez yabaje kugenda simbura ajyamo Bernard hanyuma Bardavamo ajyamo ohoo Daniel Olmo nawe yaje gusimbura Pedri wagize ikibazo nkuko abivugaga rero Pedri nahoze mbona mu kanya gato cyane kashize bavuga yuko rwose urebye ikibazo yagize ngo ashobora kumara igihe kiri hagati y'ibyumweru 3 na 4 atagaragara mu kibuga cyaba ari cyuho rero gikomeye cyane ibi rwose ni byamaze gutangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye mu gihugu cya Espagne Pedri uza kongera akavunika kongera akagenda kongera akavunika bituma rero biteza instability cyangwa se kudahuzaho muri performance ya equipe ya Barcelona uyu musore Pedri ni umwe mu bakinnyi bayobora umukino w'ikipe ya Barcelona yavunitse ni ibibazo muzanarebe nk'iya adversaire amukozeho abakinnyi bose b'ikipe ya Barcelona bagukura mu mwuka bahita baza kumurwanira byose ko baza agaciro ke gusa nanone wenda ikintu gishobora gufasha Hans Flick ni performance zitwa Daniel Olmo isezo nubwo nawe yagizemo akabazo k'imvune ariko mu gihe giagaruka yatweretse yuko ari umukinnyi ushobora kubakirwaho ko muri La Liga afite ibitego 5 na assist 2 mu mikino 15 Champions League ni afite ibitego bike igitego kimwe muri match enye Daniel Olmo kuko amaze no kuvunika witwa Fermin Lopez bazanye witwa Daniel Olmo makino 10 bituma bagarura witwa Fermin Lopez kuri nimero 8 kuko na ahantu yisanga na ahantu yagiye akina nubwo na nyuma baje gusa nk'abakora impinduka n'ubundi bakazana Marc Bernard kugira ngo akine kuri nimero 6 yunganire Frankie de Jong batangire badefande ikipe ya Slavia Prague nta kinini na niteze kuko buriya muri Czech twabigarutse no ku munsi w'ejo hari ikibazo cy'ikirere bamaze ukwezi kose badakina rero ekipe kuba ari maze ukwezi nta competition n'imwe ikina ukahita wakira ikipe nka Barcelona byari byitezwe ko ekipe ya Barcelona iri bukugore Barcelona nayo irarwana no kugira ngo itazaza mu ekipe ari inyuma y'umunani kugira ngo bitabagora bakinnye imikino ya playoffs kuko ni imikino kenshi igorana uhahura n'ama ekipe ukaba wahasitarira nayo yagiye ikora amakosa cyane mu mikino ya mbere ari kubona ko bari kurwana no kugira ngo barebe ko bagarura resultat muri match 7 batsinze match enye nabo banganye imwe batakaza 2 bamaze kwinjiza ibitego 18 binjije ibitego 12 binjizwe 13 bazigamye ibitego 5 abakinnyi 7 batandukanye bamaze kugira performance nziza kuko turavuga Fermin Lopez muri Champions League niwe umaze kubatsindira ibitego 5 ni byinshi ndetse na assist 2 urarerwa ibitego 7 rero Fermin Lopez forum afite muri Champions League ubona ko ziri gufasha Barcelona Rashford nubwo azasimbuye ariko afite ibitego 4 abantu babyibuke na assist 3 uruhare rw'ibitego 7 nawe ni umukurikira Lamine Yamal uruhare rw'ibitego 4 2 ndetse na assist 2 kundi ibitego 3 amaze kugira mu ruhare yatsinze 2 atanga assist 1 Ferran Torres 2 amaze gutsinda na Pedri umaze gutanga assist 2 uvuga ngo Fermin Lopez Naxel igeze gukomoza kuri statistike ze byibuze ibitego 10 na assist 10 muri mikino 24 nini sezo biragaragara ko nubwo yaba daru yitwa Pedri byibuze umutoza azashakira mu kuvuga ngo Pedri niba dari Fermin Lopez ari ibitego yaduha
ariko yunganirane n'uwitwa Dani Olmo. Buriya byagiye biba ikibazo ubushize witwa Pedri ubwo yavunikaga ugasanga nta gisubizo. Firmino Lopez icyo gihe yari mu mvune igihe kirekire, Dani Olmo ari muri meforme, byatumaga kenshi ari igihe yarinyaga ekipe ifite Frankie de Jong, Marc Casado na Bernard, cyangwa ugabona bahise bazana uwitwa Rafinha ku 10. Nacyo icyo gisubizo aragifite. Buriya ari igihe azana Rafinha ku 10 agakinisha Marcus Rashford urandi rumwe cyangwa se Roni Bardatu y'umwana nawe watangiye kuba ibisubizo n'uwitwa Lamine Yamal. Ubona ko nibyo Pedri aragiye, ariko byibuze muri iki gihe cy'ukwezi y'abadari cyangwa se cyarenga bafite byibuze groupe y'abakinnyi bagarutse. Robert Lewandowski competition na Ferran Torres utwereka kwiseza ari utwaye ikipe mu buryo bwo gutsinda muri Barcelona, ariko Robert Lewandowski nawe kuva yagaruka ari gutsinda. Iyo competition iragenda igaha igisubizo umutoza mu buryo bw'ibitego. Na Lamine Yamal hari ndetse na Rafinha n'aba bakinnyi na Firmino Lopez na Dani Olmo bazagenda babashakiramo igisubizo ikipe ibona umusaruro. Saruza kuri Marseille na Liverpool. Axel Marseille ikipe yanyu rwose ntabwo byaraye bikundiye, yakubiswe 3 na Liverpool. yakubiswe 3 na Liverpool kandi kipe ya Marseille rwose yari iri no mu rugo imbere y'abafana kuri stade ohoo Velodrome. Tego 3-0 rero ekipe ya Liverpool yitwara neza cyane, witwa Sobosla yitwaragamo neza cyane. Cody Gakpo yaje kuba atsinda, hanyuma kandi na Hugo Ekitike baza kwitwara neza cyane kuri uyu umukino. Ibitego 3. Ikipe ya Marseille ntago ihagaze neza na gatoya. Nahoze mbona abafaransa rwose bavuga bati iyi Marseille, Samir Nasri yavuze ati uwo bita De Zerbi ategomba kureba uburyo agabanya akavuyo gahindura uburyo bw'imikinire. Avuga ati il aurait fallu créer des désordres et changer sa façon de jouer. Avuga ati rwose urebye uburyo bakina ntago ari ibintu bitanga icyizere. Marseille rero imaze gutakaza mikino igera hafi mu 9 batitwara neza. Ubwo rero nakazi gakomeye cyane kuri uyu muvandimwe De Zerbi ni ikipe ye ya Marseille kugira ngo barebe uburyo bashobora gushyiramo akabaraga haba muri Champions League. Baravuga batariko turacyafite amahirwe yo kureba uburyo twatsinda umukino wa nyuma, hanyuma ikipe ya Marseille ikahita ikomeza. Marseille yatsindwaga umukino wayo w'ijana rero mu mikino yo ku mugabane w'Uburayi. Bamaze gukina imikino 280 muri iri rushanwa, batsindwaga umukino wabo w'ijana, defete y'ijana. Hanyuma kandi iyi kipe ya Marseille muri iyi saison nkuko nari mbigarutse yamaze gutsindwa imikino 9 mu mikino 28. Ubwo rero urumva ko imibare rwose ntago ibavugira naka na gatoya kuri ikipe y'ubukombe hari Marseille mu Bufaransa. Mugaragu Marseille na Liverpool yitwaye gute byatumye itsinda ibitego 3-0 kandi yari maze iminsi muri championnat mu by'ukuri inganya. Arne Slot ashidikanywaho, bamwe batangiye kumusabira kwirukanwa kuba yasohoka muri ikipe, nubwo bonye Jamie Carragher mu defanda, ariko se Liverpool rimeze gute kuri umugoroba ku buryo byahesheje ibitego 3? Ikintu navuga ko nimugoroba Liverpool yakoresheje ni no kuguma mu mukino ndetse n'icyo nakwita nka patience no kwihangana, kuko ekipe ya Marseille ugiye kureba nimugoroba mu kintu cyitwa imibare cyose Marseille yasaga nawe irusha ikipe ya Liverpool, yaba mu buryo bwo kugumana umupira, yaba ugiye kureba mu cyitwa imipira bagerageje gutera mwiza. Nabonaga ko ekipe ya Marseille nimugoroba ibyo byose yabirushaga ekipe ya Liverpool, ariko Liverpool icyo yaje gukora ni nukuza gukina rezita, kuko nureba mu buryo bwo gukina umupira cyangwa se muri zone bakiniyemo ekipe ya Marseille mu kibuga hagati inavuga ko yasaga naho irimo iraposesinga cyane, kuko n'umukino umupira wakiniwe mu kibuga hagati igihe kinini, kuko uyu nushyira ku ijanisha bahakiniye ku kigero cya 45%. Hanyuma Marseille mu kibuga cy'ikipe ya Liverpool bahakiniye ku kigero cya 26%, ama mu kibuga cya Marseille bakinira igice kigera kuri 29%. Muri iyo 29% nuvuga ngo n'uburyo ikipe ya Marseille yasaga naho itinda, kuko Marseille nayo icyo Liverpool yakoze yavuze ngo
muraza gukina iyo possession ariko twebwe turabatinza kuza kwambuka muvi iwanyu muza mu kibuga cy'iwacu kwigwa ndavuga ikipe ya Liverpool uko gutinda rero gukirira gukora passe nyinshi mu kibuga cya Marseille bajyaga kwambuka ikipe ya Liverpool yamaze kugira gute yamaze kwiregurupa kuko nimugoroba mu buryo bw'igishushanyo mutoza yarageje kuzana uburyo bushya bwa 4-2-2-2 ndavuga umutoza Arne Slot ikipe ya Liverpool ibyo bivuga iki bivuga ko ikipe hagati iraza kuba iri sudi iraza kuba iri compact uko yarabizi ko ku ikipe ya Marseille nubwo imaze iminsi ari miretwara neza ariko bura buryo Zerbi akirisha bwa Rikayike bokoresha abadefenseri bane abamediateri bane n'abataka babiri uwe nuvuga ngo iyo ufite mediane iyo irangajemo gakeya uza kwisanga babakinnyi bakina mu mpande bagabanyije ikibuga bakazamo hagati ikipe ugasanga yakugiranye umubare mwinshi hagati niyo mpamvu nawe rero mu buryo yakina yavuga ngo ikipe ya Marseille ndayitegereza ibanzize iwanjye nizi iwanjye iraza igwe muri urwo rukuta hanyuma baze kubura uburyo bwo kuza kwinjira muri defense kuko ni no mu mipira myinshi ikipe ya Marseille yagerageje navuga ko ni imipira batereye kure kuko ikipe ya Marseille yagerageje gutera amashoti agera kuri 15 ariko amashoti 15 navuga ko amesh muri yo cyawe kimwe cyakabere muri yo batereye kure nuvuga ngo kujya muri box ikipe ya Liverpool yari bigoranye hanyuma Liverpool rero icyo yakoze nuvuga ngo kuba twaretse iyo kipe tuyireka ikaza bivuze ko amahirwe tuza kubona turaza kubabyaza umusaruro uvuga ngo ntituza gukenera okaziyo nyinshi kugira ngo tuze gutsinda ibyo bitekura ko ugiye kureba ikipe ya Liverpool yaje kubona icyo nakwita nka shot on target babonye zare eshatu gusa eshatu zose zizinduka ibitego harimo na kufura navuga ko ya mbere ya Subosira kuko bura nabwo abarandi mayeri yavuze ati niba kufura ngiye kwiterera hafi rubuga rw'amahina ekipe ya Marseille ikaba iri ku rukuta batashyize umuntu hasi birashoboka ko iyi obusiyo batekereje ko kufura zanye zose ntera zicaye mu kirere nta mahirwe mbonye nta muntu uryamye inyuma y'urukuta reka ze gutera n'umupira mu byaze umusaruro so ko kuri Arne Slot mu buryo buri tactique ubona ko yatanye kwiga ikiryo vuga ngo ko naje ngafata Liverpool navuga ko yakinaga vuga ngo ndadomina adversaire kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma nico bura Jurgen Klopp yarwanaga cyangwa ati ni nahura niyo kipe nka Man City umutoza Pep Guardiola ufite uburyo uvuga ngo arakina iyo tic-tac football cyangwa se umupira wo gupossessinga w'amatake place ariko icyo nkora ndende uvuga ngo ndaza kumukubita pressing ku buryo dominance yo mu kibuga nza kuba ryo ifite Arne Slot afata Liverpool yashatse gukomereza muri uwo mujyo uvuga ngo ngomba kuzanyira umupira uvuga ngo ndadomina adversaire negeke umukino agendere kuri ritime yanjye icyo rubona ko yatanye kubyiga kubivaho ati ndabigerageza ariko bikarangira n'ubundi mbuzerezirita ese none n'ubundi buryo ushobora kuvuga ngo ndakina safaringa ndeke adversaire abanze ase n'uwibona mu mukino ariko nyengendere kuri time ye nge nkonveretise amahirwe nze kuza kubona yabyazemo uburyo bw'umusaruro nicyo yakoze rero Marseille nimugoroba yabaye nk'ubereka ko bafite ubwo buryo bwo gukina nibawutegeke nibagumana umupira ariko akirinda ko bajya muri bamwinjirana muri box yiwe ari wantu navuga ko yakoreye mu buryo buri tactique yafunze hanyuma aravuga ngo amahirwe tubona uko tuzamuka tugomba kuza kugerageza kubyaza umusaruro cyane cyane ko we yakoresheje amatake rapide ni recuperation pass imwe ebyiri hama umupira wa gatatu kabugeze muri Senosade cyangwa se afiro rw'amahina rw'ikipe ya Marseille hanyuma akanabuza cyane cyane impande z'ikipe ya Marseille ko ziza gukina ibyo byose rero uburyo buri tactique bwafashe ikipe ya Liverpool ko iza kuza kubona iyo resultat navuga ko mu mayeri ya Arne Slot icyo yakoresha avuga ngo Zerbi ndamureka kine yibwire ko ayoboye umukino hanyuma nge icyo nkora ni ugukoresha ayo matake rapide kurekipera umupira sininde hagati ahubwo ngahita nambuka nkajya mu kibuga kiwe cyane cyane ko ikipe aba yameze nk'uwayihamagaye yayikuruye mu kugenda rero akahita asanga imbere biramworora kuza kubona ama espace ndetse no kuza kubyaza umusaruro uburyo bw'amahirwe babonye ku ruhande rwa Liverpool Nepo nakongeraho ni kuri Liverpool gato wenda ni ku umutoza Arne Slot ari ikintu muri Champions League byibuze ubona yakoze nubwo championari yagiye agorwa ari kurinda navuga ngo intwari ze muri Champions League kuko iyo urebye Dominic Sobozla yatsinze ndetse na Cody Gakpo n'ubwaje asimbuye agatsinda nibo bakinnyi bafite ibitego byinshi bamaze gukora muri Champions League kuri Liverpool Sobozla ibitego 4 ndetse na assist 3 ruhare rw'ibitego 7 umukinnyi nk'uwo mu bitego byonyine 14 Liverpool imaze gutsinda witwa Sobozla yamaze kugira uruhare muri kimwe cya kabiri cyabyo